remember what it was like to be a child. Võib-olla me ei pruugi enam mäletadagi, mis tähendas olla laps. There wasn't all these fears and all these Aga kui sa olid suspicions. laps, siis sul ei olnud neid kahtluseid ja hirme. You just believed. Sa lihtsalt uskusid. You had the faith of a child. Sul oli lapselik usk. God wants to restore that. Ja Jumal tahab seda taastada. He wants to restore that walk. Ta tahab seda taastada. Amen. My books. Ja need olid minu raamatud, And I hadn't written them yet. mida ma veel ei ole kirjutanud. The one on top was a really thick book. See ülemine peal oli väga paks raamat. You know what it was about? Tead, millest see oli? You know what it was about? Sa tead, millest see It was oli? about the ministry of deliverance. See oli vabastusteenistamist. So I actually believe that Ja while ma I'm usun, here, et kui ma olen siin, God's going to give me some key revelations on deliverance and spiritual warfare. siis Jumal annab mulle siin sellised nagu võtmeilmutused vaimuliku ja sõna, mis on vabastusteenistuse ümber. I've already started to receive them. Ma juba olen hakanud neid saama. I'm already in the deliverance anointing, which Ma is juba Regina's anointing. olen nagu saanud sisse sinna vabastusvõitmisesse, mis on tegelikult Regina võitmine. I had another vision the moment I landed in Finland a few days ago. Paar päeva tagasi, kui ma maabusin siis Soomesse, ma nägin ühte teist nägemust. It was of the mighty python snake. See oli üks püüton, keda ma nägin. You guys ever heard of python in the Olete Bible? kuulnud püütoni, sellest, mida Piibel räägib? It's in Acts 16. Apostlite 16. The slave girl that was filled with the spirit of divination. See või see tüdruk, kes oli siis ennustaja, eks ju, ennustuse vaimuga täidetud, oli ennustaja. It actually says in the original language it was spirit of python. Siis tegelikult algkeeles see tähendab püütoni vaim. So I've already begun to receive some of that revelation. Ja et ma juba olen hakanud saama ilmutusi selle kohta. So let's expect. Remember I was talking about expecting? Nii et nii nagu ma kõnelesin siin ootamisest, ootusest, Let's expect to see a mighty deliverance anointing. siis ootame, et vabaneks tohutu vabastusvõimine. Let's expect to see demonic strongholds broken. Et Amen. teemalikud kindlustused murduvad. Well, you know, I live in that realm of visions and dreams. Mina elan, see ongi nagu minu elu, et ma näengi nägemisi, ma näen unenägusid väga palju. This is one of my teaching sets that I brought that I teach on that subject. Ja ma õpetan ka sellest väga üsna palju, nii et siin on siis need peal. How to be activated in the seer anointing. Et kuidas aktiveerida seda nägemisvõimet või prohvetlikku võimist. How to have your eyes and your ears open to the spirit. Kuidas avada oma silmad, vaimulikud silmad sellele vaimumaailmale. Amen. So that's available in our book too. Nii et seal on need saadaval, see tagalaua peal. Praise God. Kiitus Issandale. Come here. Hallelujah. Whoa. Shakarabayandalabaya. I love this lady right here. Ma armastan seda eest väga. I heard she's been a blessing to you guys. Ja ma olen kuulnud, et ta on olnud teile suureks õnnistuseks. I want to pray over Ja ma her. tahan palvetada tema eest. Lift your hands. Tõsta oma käed. Father, we thank you Isa, me täname sind for the grace to pioneer. selle algataja, selle pioneeri vaimu eest. We thank you for the power of breakthrough that's upon this ministry. Me täname, et selle teenistuse üle on üks võimas läbimurdmise vaim. Lord, we thank you that you've strengthened her for the warfare in this hour. Lihtsalt sina teed teda tugevaks sellel samal tunnil, selles lahingus. And yes, the enemy has tried to take her out, but he's not going to win. Vaenlane on püüdnud teda kõrvaldada, aga ta ei võida. And everything that the enemy has tried to bring against you Ja kõik, mida vaenlane on püüdnud tuua sinu vastu, is producing a deeper anointing, see toodab ainult sügavamat pühendumist Issandale. even in the realms of deliverance, Isegi nendes vabastuse atmosfääris, selles reaalsuses. even in the realms of breaking demonic bondages, even over nations. Isegi seal, kus ta murrab neid teemonid ja kindlustusi, mis on rahvaste üle. Father, I partner with this anointing. Isa, ma tänan, et see on tema võidmine. We come together, Lord. Ja me seisame koos, Issand. We come together, Lord. Me seisame koos selle We eest. come into agreement, Father. Ja me oleme nõus sellega. Lord, let the demonic cords be broken over this nation. Väed saavad murtud selle rahva üle. Let the demonic cords be broken Kas need in teemalikud Europe. väed ja kindlustused saavad maha murtud siin. And Lord, I'm asking for awakening Europe. Ja ma palun Issand ärata üles Euroopa. Lord, we're hungry for a fresh move of God. Ja tõsta üles näljased, kes liiguvad Jumalaga. We're hungry for revival. Kes on näljased Yay. ärkamise järele. We're hungry for all the works of the enemy to be broken. Kes on näljased selle järele, et vaenlased teod saavad purustatud. And we're praying, Lord, even this week, Ja me palume Issand sel nädalal. hey, let there be
We rebuke you, Satan. We rebuke your witchcraft. ja me seisame sulle vastu, saatan, me seisame vastu nõidusele. We take authority over the airwaves right now. Me võtame meelevalla kindlustuste ja võimude üle. We declare your powers broken in Jesus' name. Teie vägi on murtud Jeesuse nimel. And we say in the name of Ja Jesus, me ütleme Jeesuse nimel. no more missteps. Ei ühtegi vale sammu enam. No more messing with my boats. Mitte ühtegi. Hey! We declare complete healing in Jesus' name. Me kuulutame täielikku tervenemist, ei mingit Complete segadust minu restoration. kuuldestena. Südametesse. Let faith spring up. Las usk tõuseb. Let faith Las spring forth. usk tuleb välja, tuleb esile, las ta tõuseb. Lord, let the spirit of faith break loose in Estonia. Isa, ma vabastan sinu vaimu eest üle. Let the spirit of revival break loose in the churches in Estonia. Ma vabastan sinu ärkamise vaimu Eesti koguduste üle. Nothing will hinder you. Mitte miski ei takista sind. Nothing will hold you back. Mitte miski ei suuda sind tagasi hoida. You've been anointed and appointed for this hour to advance as the mighty army of God. Ja ma kuulutan sellel hetkel, te olete võimas Jumala sõjavägi. Advance, O mighty army. Sa oled Jumala sõjavägi. Advance with your mighty weapons. Ja sa oled edukas, sul on võimsad relvad. The weapons of your warfare are mighty in God. Need on Jumala võimsad relvad. And they've been given to you for the pulling down of strongholds, Antud sinule selleks, et sa kisuksid maha need kindlustused. for the demoralizing of the enemy. Et sa purustaksid vaenlase. I prophesy in the name of Ja Jesus. ma profeteerin Jeesuse nimel. The enemy's kingdom will be given the biggest blow in the days to come. The enemy's kingdom will be struck. Tõmmatakse maha. Struck with the power of God. Tõmmatakse maha Jumala väega. Struck with the anointing. Tõmmatakse maha võitmisega. Father, strike this region with the apostolic gospel. Raputa seda piirkonda oma aposteliku evangeeliumiga. Lord, I'm asking for the same fruit that the apostle Paul experienced. Seda sama kogemust, mida apostel Paulus koges. I'm asking for that same fruit of power. Ma palun seda sama vilja, seda väge. I'm asking for that same glory. Ma palun seda sama au. I'm asking for that same manifestation and fruit of victory. Ma palun, et see võiduvili tuleks samamoodi esile. Lord, we thank you for it. Isa, me täname sind selle eest. Come on, just thank the Lord for it right now. Täna istandat selle eest. Lord, we give you thanks, Lord, Me right anname now. sinule au. We give you thanks, Lord God, for revival in Estonia. Me anname sulle tänu selle We give you thanks for what you're doing, Lord. Me anname sulle tänu, et sina ilmud. And we partner with it, Lord. Ja me oleme nõus sellega. We say yes. Ja me ütleme jah. We say Me yes. ütleme jah. Amen. Amen. Hallelujah. Give the Lord another mighty shout. Hõiska istandale. Come on, give him another shout. Protect them from the witchcraft Sa of their kaitsed neid hearts. nõiduse eest. Father, I pray that you send them people that will show them your love, that they Sa will have a tänan discernment. nende juurde inimesed, kes näitavad nendele Wherever they are seeking power, Father, that they will meet your power, the power of the gospel of Jesus Christ. Nad kogeksid seda Power of love and mercy and grace and release it over this generations, the children and the grandchildren. praegu Jeesuse nimel. In Jesus' name. Jeesuse nimel. I really feel that. Did you feel that? Ma kogen I really feel that. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. sa tunned selle ära, siis võta see vastu. You got to help me out here. Ja siis nende peate aitama siin. God's going to reveal to me right now Jumal ilmutab mulle praegu some different conditions that some of you are facing in your bodies. seda, et mõnede inimeste imudes on sellised erinevad olukorrad. If it sounds like you, just come to the front Nüüd, and I'm going to pray for kui you. sa saad aru, et see on sinu kohta, siis tule ette, ma tahan palvetada sinu eest. God's going to touch you. Ja Jumal puudutab sind.